Добар ден од брегот на Унгарското море, како што го нарекуваат езерото Балатон, најголемо и најтопло во Централна Европа. Град домаќин на овој ЕУ карван е Шиофок, со 30.000 жители кои стануваат повеќе од 200.000 во екот на сезоната. Преку него ќе ви ги представиме туристичките придобивки за Унгарија од членството во Европската Унија. Туризмот е многу значајна гранка која учествува со 10% во бруто националниот доход на Унгарија. Потврда на ова се следните податоци. Во 2013-та Унгарија ја посетиле 8,8 милиони туристи, а хотелите генерирале повеќе од 500 милиони евра приход. За поддршка на овој сектор, од 2007 до 2013-та Европската Унија и доделила на Унгарија повеќе од 1 милиарда евра, неверојатна сума со која се реализирани повеќе од 1130 проекти. Шиофок е град распослан на јужниот брег на езерото Балатон во округот Шомоќ. Брои 30.000 жители и градот е еден од најпопуларните туристички дестинации во Унгарија, познат по своите плажи и по ноќниот живот. Шиофок е една од најбогатите општини во Унгарија поради туризмот, представува комерцијален и туристички центар во регионот. Унгарците често го нарекуваат главниот град на Балатон. Шиофок е едно од најбрзо растечките туристички места во Унгарија. Овде неколку компании од национално значење имаат седиште, исто како и неколку риболовни компании кои вршат преработка на рибата и ја дистрибуираат. Дека е значаен говори и податокот оти во Шиофок е централата и контролата на снабдувањето со природен газ за цела Унгарија. Од крајот на септември до почетокот на мај, Шиофок е тивок мал град, застапен е конгресниот туризам, а привлекува и уелнес туристи. Во последниве години, многу унгарски семејства од поголемите градови се преселиле во Шиофок по потрага по мирен живот. Бројот на население во последните 10 години се зголемил за 15%. Шиофок помина низ значајни промени во текот на изминатите неколку години. Градот реализираше инвестиција вредна над 20 милиони евра, како резултат на што главниот плоштад стана пријатно место за средби. Вистинска атракција представува 100-годишната водена кула, символот на стариот град. Висока е 45 метри и се чини дека е заштитен знак на градот. Од 2012-та на споменикот му е даден сосема нов надворешен изглед. Шиофок се чини е град на парковите и катедралите. Ги има многу. Од паркот на Розите до Джокаи паркот кој представува централно место за летен културен живот во градот со модерна отворена сцена. Големи туристички атракции во Шиофок се фестивалите и настаните што се одржуваат во текот на целата година. Не смее да се прескокнат двата музеи, едниот на јајцето, каде има безброј различно декорирани јајца, но и музеот на минералите. Од програмите за развој на Европската Унија, во Шиофок само последните години се вложени околу 18 милиони евра за модернизација на градот. За осовременување на болницата во овој град, која е најголема во регионот и нема друга во пречникот 50 километри, ќе се вложат 1.900.000 евра. И да не заборавам, ноќниот живот во Шиофок го фалат сите. Градот нуди одлична забава, па ако сте веќе во Будимпешта како сигурна дестинација, тркнете и до 140 километри оддалечени од Шиофок и Балатон езерото. Јавниот транспорт во Унгарија е навистина ефтин, а патувањето од Будимпешта до Шиофок чини околу 7,5 евра. Се за добра забава, нели? Во општинската зграда на Шиофок разговараме со заменик градоначалникот, господја Анита Поточкани Короши. Мис Короши, Шиофок is the summer capital of Hungary. Did the things in tourism get better after the Hungary joined into the European Union?
Nagyon köszönöm, hogy megtisztelték városunkat, hogy elérkeztek ide Siófokra, és többet szeretnének megtudni városunkról, és arról, hogy az Európai Uniós csatlakozás után hogyan változott meg a turizmus. Elmondhatom azt, hogy városunknak mindenképpen pozitív változást hozott az Európai Uniós csatlakozás. Mondhatom ezt azért is, mert Európai Uniós forrásokból megújult mind a főterünk, mind egyéb más beruházások is történtek városunkban, és fontosnak tartjuk azt kiemelni, hogy a turizmusban is minőségi változást szeretnénk. Having on mind that you are in charge for the economy of the city, can you tell us, give us some numbers, some specific, can you describe the situation to give us a picture about the economy situation in the city? Városunknak 25 000 lakosa van, és nagyon fontos az, hogy a nyári időszakban ez akár meg is ötszöröződik, tehát az azt jelenti, hogy akár 100 vagy 120 000 lakosúvá duzzad városunk. Városunknak nagy a kiterjedése, ami annyit jelent, hogy 17 km hosszú partszakasszal rendelkezik, és több városrészre is oszlik. Ezekben a városrészekben a turizmus nagyon fontos szerepet tölt be. A belvárosban találhatók a központi intézményeink, iskoláink, míg a külvárosokban alapvetően a turizmusra és a szállodákra épül városunk. Other than the summer lake tourism, in winter you attract spa and wellness tourists and congress tourism is also developed. What would make Siófok more attractive and competitive in terms of tourism? Mindenképpen szeretnénk kihasználni a Balatonnak a lehetőségeit. Ezt meg tudjuk tenni ugye, akár a vitorlázási turizmusnak a meghosszabbításával, vagy akár, ahogy ön is mondta, a konferencia turizmusnak a beépítésével, és valamint szeretnénk egy új ágazatot is nem csak meghonosítani, hanem még jobban kiszélesíteni városunkban, ez pedig az egészségturizmus. Az egészségturizmusnak a jegyében épülnek különböző szállodák, hogy a városunkba látogató nem csak hazai, hanem külföldi vendégek is az egészségturizmust fel tudják használni, és ott a gyógyulásukat meg tudják tenni. Could you tell us something more about the Balaton Lake? We know that it's a fresh water lake, and give us some specific details about the lake, please. Igen, tehát a Balaton ugye Közép-Európa legnagyobb édesvízű tava, átmérőjét tekintve 77 km hosszú, és a legkeskenyebb rész Szántod és Tihany között van, ami annyit jelent, hogy itt valósulhat meg egy kompközlekedés, ami nagy mértékben megkönnyíti a turistáknak az utazását. A mélységét tekintve 4-5 méter mélyek a legmélyebb pontjain, és egy olyan kettősség határozható meg a Balatonnak a vízfelületén, hogy az északi parton mélyebb a víz, míg itt a déli parton, ugyanúgy, ahogy Siófoknál is, egy sekély mértékű, sekély vízmélységgel számolhatunk, ami azért is jó és külön öröm számunkra, mert a családok így egy könnyen felmelegedő, egy nagyon lágy vízű partszakaszon üdülhetnek. Could you tell us something more about the National Park, Balaton? You're across of the lake is National Park Balaton. What can you say about the National Park? A Balaton Felvidéki Nemzeti Park mindig is segítette annyiban a munkánkat, és annyiban az üdülést, hogy még több attrakciót biztosít a Siófokra látogatóknak is, hiszen tényleg csak egy maximum 1 órás autóúttal is megközelíthető ez a park. Továbbá fontos elmondani azt, hogy Siófoknak része a Töreki Nemzetvédelmi Terület. Töreki gyakorlatilag egy 3-4 kilométerre van Siófoktól, és ezen a részen gyönyörű tájakat, folyókat és kisebb tavakat is megfigyelhetnek a természet szerelmesei. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az, hogy itt a Balaton Felvidéki Nemzeti Park gyakorlatilag nagyon könnyen megközelíthető, külön programokat teremt a városunkba látogatóknak és az északi partra látogatóknak is. Европската Унија става на располагање огромни суми за изградба на нови и за модернизација на постоечките објекти што ја сочинуваат туристичката инфраструктура во земјите членки.
Унгарски Балатон ги користи во изобилство. Покрај брегот на езерото последниве години се изградени голем број хотели, ресторани, луксузни вили и други содржини што ја збогатуваат туристичката понуда. Нови плажи со пари од европските фондови никнуваат секојдневно. Една од нив се наоѓа позади мене. Во наредните минути ќе ја прошетаме заедно. Кој вели дека Унгарија нема море? Има. Самите унгарци езерото Балатон го нарекуваат Унгарско море. Специфично по многу нешта и преубаво. Најголемо во Централна Европа со 592 квадратни километри. Доволно тивко за мирен одмор за повозрасните, но и доволно забавно за помладите. На ова езеро се едри, се лета со параглайдери, можете да возите велосипед околу. Се што ќе посакате да направите како турист, овде може да го остварите. Водата ги задоволува европските стандарди за чистота, па без проблем може да се капете во него. Всушност, истражувањето на Европската агенција за животна средина испитувала 244 водни површини во Унгарија каде луѓето се капат. Дури 77% од водите имале одличен квалитет, а 18% биле оценети како добри за капење. Околу езерото има вкупно 51 населено место. Езерото Балатон не нуди задоволства само во текот на летото, има шарми во зимските месеци. Се повеќе велнес хотели ги пречекуваат гостите во текот на постудените сезони со топлински базени и разни медицински и спа третмани. И бидејќи Балатон е плитко езеро, во летниот период водата достигнува топлина од 26 до 28 степени, а во зима замрзнува. Но тогаш се организираат риболовни надпревари на мраз. Се прави дупка во мразот и кој има среќа, ќе улови нешто. Унгарија е позната и по врвните коњи, клубовите за јавање каде што може да се научат основите на јавање конј од искусни тренери. Соседството на езерото Балатон не е исклучок. Бројни јавачки клубови организираат летни кампови и тури со коњи. Во текот на 20 век, езерото и Шиофок биле популарна дестинација за германските туристи. Денес околу половина од туристите доаѓаат од другите унгарски региони, а другата половина од странски земји. Поголемиот дел од странските гости доаѓаат од Германија, Холандија, Австрија, Италија, Полска, Словачка. Властите со оглед на тоа што езерото има се повеќе туристи, веќе имаат стратегија за развој до 2020-та. До тогаш со помош на европските фондови во околината на езерото ќе вложат над 10,5 милиарди евра. 400.000 евра од Европската Унија биле вложени во изградба на реплика на параброд кој некогаш пловел по езерото. Треба да се спомене дека целиот регион околу езерото е исклучително погоден за лозарство, па и неслучајно е најзначаен и за производство на квалитетни вина. И за крај, како јадица за рибарите. Во Балатон пливаат 40 различни видови риба. На една од плажите покрај езерото Балатон, која е изградена со помош на европските фондови, разговараме со господјата Наталија Жолдош од Унгарското бюро за развој на туризмот. Мис Жолдош, can you tell us something more about the beach? How big is it? How much did the building of this beach cost? And how difficult was it to reach the money from the European funds for this purpose? Partly. First of all, I would like to tell you that this is a very nice example, this beach in Balatonfüred, very nice example of family friend beaches at the lake. There are more of them around the lake. I mean, almost every settlement and cities has more 2 or 3 beaches. In the recent years, thanks to these developments, partly financed by the European Union and the Hungarian government, of course, these beaches were reborn with new facilities, new services, focused on the families mainly.
Well, here in Balatonfüred there are two beaches. Both of them are wearing the blue wave ribbon. This guarantees a very high level of services and very good quality of the water. It's examined continuously during the whole summer. The buildings of the beach and the other facilities were developed in the recent years. I don't know the exact amount of the money provided by the European Union, but the European Union took part in this development. What about the approach to the EU funds for tourist infrastructure? Is it easy to get the European funds? I think yes. It's not easy, but not so complicated. So if you want to earn money, you can do this. If I'm not mistaken, here by the local government, the local municipality, there are colleagues who are dealing with the European Union possibilities, and they are working on it. Did the membership of Hungary into the European Union bring more European tourists here by the Balaton Lake, and which are the traditional guests to your city? Yes, the traditional guests, the traditional incoming countries for the whole region is on the first place Germany, then Russia in the recent years, not here in Balatonfüred but in Hévíz in the western part of the region because of the health tourism. After that Austria and the new markets Czech Republic, Slovakia and Poland as well. So these are the main markets. In Balatonfüred, I can say the leader of incoming markets is Germany as well, and Austria, and the other countries, and the domestic Hungarian tourists. It's about for the whole region about 75% the domestic tourism and 25% for the incoming tourism. What are your expectations from this summer season? We hope it will be a good season. We hope that the weather will be suitable and good in this summer, because in the last year the weather wasn't very good, and you know, the tourism at Lake Balaton and bathing and family holiday depends on the weather mostly. So we hope that the weather will be good and we will have a good season. Do you feel like competitive Siófok and other small cities around the lake, or you collaborate between? There is a collaboration between the cities and the settlements all around the lake, and there is an association as well for the local touristical associations, and this association works for all of the cities and settlements around the lake. Nowadays they don't have too much money for this work, but in the future they are hoping to get more money and for getting the whole region to the touristical market better. Разговор со господја Адријана Ковач од секторот за меѓународни односи во општина Siófok. Ms. Kovac, tell us please with which attractions does the city welcomes the guest?
Talán a legfrissebb attrakcióként mondhatjuk el, hogy ez év július havának elején került felállításra a 70 méter magas óriás kerék, amely Hamburgból érkezett Siófokra, és egészen a nyár folyamán itt van nálunk. Ezen kívül készülünk a turisták számára a cirkusszal, különféle kézműves kitelepüléssel, vásárokkal, fesztiválokkal, családokat megcélozzuk különféle túrákkal, programokkal. What is the average price for accommodation in Siófok? 2, 3 és 4 csillagos szállodáink vannak a városban. A 4 csillagos szállodák árai olyan egy-egyes szoba kb. 25 000 forint per fő per éj ár reggelivel, egészen a 40 000 forint per fő per éj árig mozog reggelivel. Mindegyik 4 csillagos szállodánk biztosít félpanziós, teljes panziós étkezési lehetőséget is. How many hotels there are in Siófok, in your city? 6 4 csillagos konferencia és wellness szállodánk van, és ezen kívül a 3 és 2 csillagos szállásbiztosító egyszerűbb hotelek vannak a városban. Do Siófok used any money from the European funds for tourism infrastructure? Igen, és azon is vagyunk, illetve arra törekszik a város, hogy minél több lehetőséget kihasználjon, és minél több EU-s forráshoz jusson a turisztika fejlesztés érdekében. Do you have a new modern hotels? Constructed in this period from when Hungary became a member state of the European Union? Igen, a legújabb 4 csillagos konferencia szállodánk egy balatonparti hotel. Ez a tavalyi évben került átadásra, és az idén fejeződött be teljesen. Ez egy teljesen új aranyparti részen található luxushotelnek számít. Can you tell us what happened in Siófok, in your city during the winter? Különféle fesztiválok, színházi évad, gyerekek fellépései, inkább kulturális programokkal próbáljuk ide csalogatni a vendégeket a téli időszakban is. You are focused only in a lake tourism. What about the national park and other kinds of alternative tourism? Siófokhoz tartozik egy természetvédelmi terület, ez Töreki. Azonban itt nem szervezünk fesztivált, mi próbáljuk ezt megóvni a természetes szépségében. Alternatív szórakozási lehetőségként én a főteret tudom így példaként, illetve helyszínként említeni, ahová próbáljuk így frekventálni, illetve célozni a téli, őszi-téli, tavaszi programjainkat. How much do you pay attention to the environment? How do you take care about the fresh water and how do you clean the beach, the grass? A fejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk. Hirtelen most itt 3 futóprojekt, illetve frissen befejezett projekt jut az eszembe. A szennyvíztisztító telepet tervezzük a következő 1-2 évben befejezni. Ez a városnak nagyon hasznos lesz, ha elkészül. Tavaly évben került átadásra egy természettudományos labor, ami a Siófok környezetében élő tanuló gyermekeknek is lehetőséget biztosít, hogy a biológia, fizika, kémia tantárgyakat aktuális helyi környezetben tudják élvezni, tanulni, illetve az óvodák is próbálják ezt a környezet tudatos szemléletet bevinni a gyermekek nevelésébe, szocializációjába. Körülbelül így, igen. Tehát nagy hangsúlyt fektetünk ezekre a természetközeli, illetve hát főleg inkább a fiatalabb generációt próbáljuk afelé tándálni, hogy szeressék és óvják, ápolják a környezetüket, amelyben élnek. Од 2004 година наваму, Унгарија забрзано ја модернизира транспортната инфраструктура, што го прави езерото Балатон лесно достапно и за унгарците, но и за се поголемиот број европски гости. Од Шиофок до Будимпешта, далечина од околу 100 километри, се стасува по нов модерен автопат, а билетот со автобус чини 7,5 евра. Во близина на Балатон има мал меѓународен аеродром,
а езерото го крстосуваат чамци, модерни глисери и траекти за побрз транспорт на луѓето низ езерото долго 77 километри. EU карванот е на траект тура од Тихани до Сантот. Од полиња со лаванда кои се берат во јуни до унгарски овци, бафала, птици, но и специфични пештери со долги подземни ходници и музејски поставки среде природата. Тоа е националниот парк Балатон кој се протега на површина од безмалку 57.000 хектари. Унгарија вложува во националните паркови, ги има вкупно 10 со површина од над половина милион хектари. Бидејќи говориме за Балатон, примарната цел на овој национален парк е комплетна конзервација и заштита на природните вредности и области. Постојат 27 заштитени природни подрачја од национално значење во рамките на оперативните области на Националниот директорат на Планинскиот парк на Балатон. Геопаркот е дел од националниот парк и е на површина од 3200 км квадратни. Има исклучително богато геолошко наследство и бројни културни, историски и етнографски вредности. Голем број локални заедници и организации се вклучени во зачувување на геолошкото наследство. Тука се развива нов начин на туризмот, одржлив геотуризам кој исто така е можност за подобрување на економијата во руралните средини. Геопаркот стана членка на Европската и глобалната геопаркс мрежа со помош на УНЕСКО во 2012-тата. Панонскиот регион е додаден на 6 биографски региони на Европската унија. Поголемиот дел од него се наоѓа на површината на Унгарија. Типовите на живеалишта и животински видови кои се присутни само во Унгарија се нарекуваат Панонимкус. На 650 метри квадратни е изграден центар за посетители со 3 интерактивни изложби и простор за презентации со капацитет за 100 луѓе. Проектот е вреден 112.000 евра, а 80% се од европските фондови. За многумина преубаво изгледаат полињата со лаванда, кои се наоѓаат покрај патот кој води до селото Тихани. Секоја година кон крајот на јуни тука се одржува фестивалот на лавандата. Сепак националниот парк Балатон пред се е уживање, но и едукација. Треба да се каже дека унгарските национални паркови нудат и екотуризам. Во 2014-тата во 10 национални паркови имало рекордни 1,5 милиони посетители. Во Унгарија има вкупно 10 национални паркови со вкупна површина од над половина милион хектари. Еден од најживописните и најпознати е националниот парк Балатон, што поради истоименото езеро што го гледате во позадина, исто толку и поради богатството на биодиверзитет и другите атракции како што се вулканските гејзери и непрегледните полиња со лаванда. Сето тоа го прави вистинска мека не само за унгарските, туку и за европските туристи. На северната страна на езерото Балатон се наоѓа националниот парк со истоименото име, а во него разговараме со господјата Ана Кнауер, офицер за туризам во националниот парк. Miss Knauer, Balaton is on the world list of the most picturesque national parks. What is the characteristic for this area, for this region? This area, as you know, is very well visited by tourists. It's a very popular area for tourism, but at the same time, there are many natural values. The natural heritage is still very rich, and it is worth to protect these areas. What kind of flora and fauna does it possess? It is a very diverse region because many floristic areas meet in this region. So because of that, several types of plants and animals live in the area, and the diversity is also present here because of the several types of rocks and soils which are present in the area.
Can you tell us something more about some specific European project that you realized here? We could participate in many types of operational programs which are coordinated by national authorities and which channel European funds to our organization, to the National Park Directorate. They are partly dealing with nature conservation, with reconstructing or managing habitats, or dealing with protected plant or animal species. For example, reintroduction of the gopher to certain areas, or the reconstruction of a wetland area. So we could use European funds for those tasks. Do you know the total amount from EU funds that you have used? Well, from 2009, we received about 7.5 million euros via different EU funds. And I mentioned the operational programs. The other types of EU funds were directly from the EU central organizations, and these are the LIFE EU projects and the Interreg projects. How well implemented are the European directives for protection of the flora and fauna in the park? At the time of the accession period, when we were becoming members of the EU, we had to start designating the areas for the Natura 2000 network, which is an EU network for habitats and bird species of European Union importance. So my colleagues have worked a lot on designating these areas within our operational area. And after the designation of these Natura 2000 areas, the lists were finalized during a few years, and also the legislation of the EU legislation was implemented into Hungarian legislation. So these ecological measures were, of course, implemented into the Hungarian practice. What do you like the most in Siófok? The Lake Balaton. It's very nice at this city. I like the buildings around here, the nice houses. All houses are different. People, they're very helpful. I like the Balaton lake, I like it a lot. And we have a very nice house with a swimming pool, so that's the best. And the parties are very good and the people are nice to us. How do you like the Lake Balaton? It's very great here. It's a nice place. First time I was about 15 years ago also here, and I always like to come back. I really like it. I think it's really, really nice, and I enjoy staying here. I like the lake. I think it's a beautiful lake, and I like the environment around the lake. It's warm. I went there once after a party and it was very late, but we just went swimming and you can do everything there what you want to do, and it's warm. There's no sand, but it's grass, and I like that also. So, yeah. In a number from 1 to 10, perhaps. Well, then I would give it a 5. But yeah. Mr. Siro, it seems that Siófok has a lot of parks. Is this city near Balaton Lake blue or green city? Hát kettős ez a szerep, vagy kettőféle szempontból lehetne megközelíteni. Amennyiben a Balaton felől szemléljük, akkor mindenképpen egy zöld városnak tartható, vagy nevezhető Siófok. Amennyiben a parti részről szemléljük a tavat, akkor pedig egy kék városnak. A Balaton irányából történő szemlélés esetén ugye mindjárt szembeötlő, hogy szinte a város egész 15 km hosszú partszakaszából szinte zöldnek mondható az egész, csak néhány helyütt jelennek meg nagyobb épületek. Ez egy nagyon örvendetes, nagyon jó törekvés, és a jövőbeni cél az, hogy a Balatonpartján más településeken is hasonló nagyságrendű zöld felületek alakuljanak ki a Balaton közvetlen tóparton.
Can you tell us something more about the cultural program in 2015 in Jókai Park and in general in the Siófok? A Jókai Park szomszédságában, illetve a Jókai Parknak részeként van a város szabadtéri színpadja. A szabadtéri színpad egy időben mintegy 2000 ember szórakoztatását tudja biztosítani. Nagyon szerteágazó a tevékenység, a népi együtteseknek a bemutatásától egészen a komoly zenei előadásokig, operett részletekig, illetve operett előadásokig is helyszínt ad az ilyen tevékenységnek. Ezen kívül a Jókai Parkban lehetőséget biztosítunk úgynevezett utcazenészeknek a megszólaltatására, bemutatkozására is. Do you have support from the European Union to establish the new parks and new green courts in the city? Igen, hát jelenleg ugye a Jókai Parktól a Balaton irányába úgynevezett Rózsakertnek nevezett egység, egy viszonylag nagy park, amely közvetlenül a hajóállomással, illetve a nagy stranddal határos. Ezen a területen, illetve ezen terület mentén Európai Uniós pénzek bevonásával szeretné a város megújítani ezt a parkot. Jelenleg a rózsafelületek, virágfelületek már elöregedtek, ezeknek a megújítására, illetve új attrakcióknak a bevonására is sor kerülhetne az új parkban. What about other infrastructure projects that you realized with EU funds? A Balatonpart közvetlen környezetében, illetve a Sió csatorna másik oldalán, az úgynevezett szigeten van tervezve egy vígalmi negyed, amely egy magasabb színvonalú szolgáltatást, illetve szórakozási lehetőséget biztosítana az ide látogató vendégek számára. Az uniós projektek közül kiemelkedő a város szennyvíz elhelyezését biztosító új siófoki szennyvíztelepnek a megépítése. Ez a beruházás mintegy 7 milliárd forintos összegű. A beruházás keretében megvalósul egy új szennyvíztelep. Ez a szennyvíztelep 11 település szennyvízét kezeli. A telep építésével együtt a töreki városrész szennyvízcsatornázása is megvalósul. Is the approach to the European funds now when Hungary is a member of the European Union better? Do you get the European money easier now? Azt mondható, hogy igen, határozottan igennel kell erre válaszolnom. Sokkal egyszerűbbek a pénzek megszerzései, illetve ugye hosszabb távon lehet tervezni ezeknek a pénzeknek a rendelkezésre állásával, hiszen az egyes projektek 15-20 éves időtartamot ölelnek át, és mindig az aktuális 3-4 éves ciklusra vonatkozó prioritásokat kezelik elsősorban. Így tervezhetőek a város éves költségvetésébe, hogy milyen jellegű beruházásokra kerüljön sor, mikor kerüljön sor kerékpárútépítésre, mikor fejlesztjük az úthálózatot, mikor foglalkozzunk netán kikötő vagy egyéb turisztikai létesítmények fejlesztésével. Thank you very much. Во изминатите 40 минути, почитувани гледачи, ви го представивме Шиофок во екот на туристичката сезона. Но ова мало, тивко и мирно градче, какво што е од септември до мај, не нуди задоволства само во текот на летото. Напротив, зрачи со шарм и во зима, а магнет за гостите во студените месеци се големиот број спа центри со топли базени и понудата на разни медицински третмани. Во последниве години, освен за туристите, со помош на парите од европските фондови, Шиофок станува атрактивен и за големиот број унгарски семејства кои во потрага по мирен живот се преселиле овде. Довидување во наредниот караван низ новите земји членки.